Kayo biskot menta usnam, kelahir syabah palat, bat kelak tak bahaya kibabun kinorab, kibaju im da kabarab biskot kamtam hagi benta juga West Hills District. Haba budin halor ketiga jing jung kinorab, hanung kaseng, uwe ni kinorab, bakman hun taba ulai tu, baman usnam hakum kene kapor, kilayo banlung banlang, Henry mentapat kakala da kampung. To mentangi sengap kamnya, ya kajing itu, jong une orang ba halor ketiga jing baki kendu. Hat tengah syuku abang itu epi kembalong mentati kini kinong kai biskot ini kiwan tit nang ni tit nang ni ti kia tu bagi supply tang teh light core dam site pada shillong teh hak snem ka ba la dep tu ban tidor minister badan burom haji syaula kular ban penwat yau yang ni hang ti ha Bangladesh tengi kinong rep biskot ngilas komen bha waktu lese kan nginang la syu ban rep bun biskot tenang ta sawe galong bakador kan kamhe tenre kini ka ye hodu menta ka ngiklem la kan man supply tip yang minister uklem pentip yang ikinong rep ke kadaw te jing syang ida so komen ngin ada ngin yo ban pli ka yo syati sya Bangladesh te kan long ga jing kerku bakal ngin kamya yo mento ngin kador le se kamhe tenang ta ka jing rep ru le se la dala yo international market umut kajing mi ru ngi long bing haban pen mi bun kan mar ka yo